يلا تنام لي ما يلا يجي هالنوم يلا تحبي السلام يلا تحبي الصوم من القلب الدنار والنار الجرح كبير، بالصوت العالي بدي أقول بس الصوت صغير. يمكن نحن أولاد صغار بس صرختنا بالقلب، بدنا نمحي كل الخوف ونكون تغيير. بأعلى صوت بدي أقول بهالغنية كل شي معقول، حدا يسمع حدا يشوف، طفولتنا بدنا إياها. بالصوت الواحد أملنا أكتر، رح منصير أقوى وطفولاتنا تكبر. بهالغنية اللي عم نكتبها رجع قات القلب عالحياة عالحياة عالحياة. رح ترجع الوجوه تضوي طويلة، والأحلام اللي بننها كل هالحر بتصير، والضحكات عم تنبع من كل الحكام. بالصوت الواحد أملنا أكثر، رح نصير أقوى وطفولاتنا تكبر. بهالغنية اللي عم نكتبها رجعت دقات القلب عالحياة عالحياة عالحياة. V morju ni krokodilov, živijo v rekah. Jaz že ne bi bil tako prepričan, je zamomral Husein Ali in zrl v vodo. V tej črni temi je pristavil in brcnil kamenček, bi lahko bil karkoli. Bilo je v 3. letniku višje srednje šole, ko sem pomislil, da bi poskusil priti v stik s svojo mamo. Lahko bi jo poskusil poiskati že prej, toda šele po tistem, ko sem dobil dovoljenje za bivanje in me je preplavila vedrina, sem spet začel misliti na njo, na brata in sestro. Zadolgo sem jih izbrisal, pa ne zato, ker bi bil brezbrižen ali kaj takega, ampak da se lahko posvečaš drugim, moraš najprej rešiti svoje težave. Kako boš izkazoval ljubezen, če nimaš rad svojega življenja? Ko sem dojel, da se imam v Italiji res dobro, sem telefoniral enemu od afganistanskih prijateljev v Komu, za katerega sem vedel, da ima očeta v Kveti v Pakistanu. Vprašal sem ga, ali misli, da bi lahko njegov oče pripravljen obiskati mojo družino v Afganistanu. Za uslugo bi mu plačal in mu poslal tudi dovolj denarja, da bi mamo, brata in sestro lahko odpeljal s sabo v Kveto. Začel sem mu razlagati, kje živijo in kako prideš do tja, pa mi je odgovoril, da se mu zdi to prezapleteno in da mi bo raje dal telefonsko številko svojega očeta in strica. Pokliči jo v Pakistan, je rekel in ima vse razloži. Prav? Poklical sem torej njegovega očeta in bil je izredno prijazen. Rekel je, naj ne mislim na denar. Če tvoji živijo v tisti majhni dolini v Afganistanu in ne vedo niti tega, ali si živ ali mrtev, kot tudi ti ne veš zanje, ali so živi ali mrtvi, potem je to, da jih obiščem, moja dolžnost. Odgovoril sem mu, da mu bom kljub temu povrnil vse stroške, ki jih bom imel s potjo, in mu povedal, da je njegov občutek dolžnosti res plemenita stvar, toda da je pomemben tudi denar. Konec koncev je bilo pred njim nevarno potovanje po vojnem območju. Minilo je kar nekaj časa in skoraj sem že izgubil upanje. Potem sem neki večer prejel telefonski klic. Pozdravil me je hripav glas prijateljevega očeta. Zdelo se je, da je čisto blizu. Razložil mi je, da mojih domačih dolgo ni mogel najti, ker so odšli iz Nave in se preselili v vas na drugi strani doline. Nazadnje mu je le uspelo. Mami je skušal pojasniti, da sem jaz naročil, naj se preseli v Kveto, pa mu ni verjela in ni hotela nikamor. S težavo jo je prepričal. Potem mi je rekel, čakaj malo. Nekomu je podal telefon. Oči so se mi napolnile s solzami, zaslutil sem, kdo je tam. Dahnil sem. Mama. Z druge strani ni bilo odgovora. Ponovil sem. Mama. Iz slušalke je prišel samo vzdihljaj, lahen, vlažen in slan. Spoznal sem, da tudi ona joka. Slišala sva se prvič po 8 letih in tista sol in vzdihi so bili vse, kar sta si lahko po vsem tem času povedala mama in sin. Ostala sva tako in molčala, dokler se ni zveza prekinila. V tistem trenutku sem izvedel, da je še živa in takrat sem se mogoče prvikrat zavedal, da sem živ tudi jaz. Ne vem prav dobro,
kako, ampak bil sem živ. En ajatolah je končal svojo pripoved malo zatem, ko je dopolnil 21 let. Datum njegovega rojstnega dneva je določila kvestura, 1. septembra. Pravkar je spoznal, da so v morju res krokodili. أنا طلعت من سوريا من 5 سنين. عندما وصلت لسلوفينيا ما كنت بعرف اللغة السلوفينية. عمري 16 سنين وبعيش مع أمي أخوي وأختي. الأمور بسوريا ما كتير كويسين، ما في مي دافية، ما في غاز، الكهرباء بتروح كل ساعتين والأسعار كتير غالين. بس إجيت لسلوفينيا حسيت حالي بالسجن لأني تركت بيتي رفقاتي وأبوي. أمي لأن الحرب بتوقف الناس بترجع لبلدها وبتعيش بأمان. يلا تحب الصلاة، يلا تحب الصوم، يلا تجي هالعوافي كل يوم بيوم. يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام. روح يا حمام لا تصدق، بضحك عريمة تتنام. ريمة ريمة الحندقة، شعرك أشقر ومنقى. واللي حبك بيبوسك، اللي بغضك شو بيترقى. يا بيا العنب والعنبي، قولوا لأمي وقولوا لبي، خطفوني الغجار من تحت خيمة مجدلي. التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي.